إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث أمير المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام البخاري كده بفاوى الأدب المفرد مهار من كيوم بدني الحياء من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الباب الحياء لا دوتيون نملبا أو مماني كوي دوهيكا لا دوتيون مبابو فتافا إبتون لا دوتيون إكتريغا هبني باتكا أدي نكمتي كم ما لا دوتي كما هري تفاضل ذكره وفا دين أدي حقيقي لدوت كما به بتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربا بس فلكم أول من معنى مما لافا بس حديث قربا فني استحيوا من الله حق الحياء. ابن مسعود بدا عبد الله بن مسعود بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا تبا من الله واللدوت واره حق كتبا هندوك أصحاب كلام دنواني يا نبي الله إنا لنستحي هرمن الله لدوت. قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوله وما حوى. الله سبحانه وتعالى حقيقي لدوت ما كن لدوت وامي هنما إنا جبو ركعت القرآن أدي بولا غرفاوا एगे माने की बोला गुड़िफावा गुणवंता को तेरेगा ही मिने नागे अडुहुमा ए नागे बेलुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुद्दा मुकरबा कम द्रोहली करो अल्लाह अल्लाह बेदु तेरे मिने अदि ए नागे दूला एना अल्लाह रुहि वडिगन्नवा फद बसफुले बस बाहिर दोनी नुबुनो हेव बस बनो मंफा प्राणे बसनो अदि हम एया एको एगे तेरे इब्राहिमने ए नागे मूनुगे गुरिहा कम एनागे मूनु के हरिहा कम विषय के तेरेगा बहिमने एक तेरे बन्नान एनागे एक तेरे बन्नान मूनु का उरुम हराम कंत मिसाल का भाई अंगेनो के बा मूनु का बुमा उफरा हदा बुमा उफरा आदि तुम्बुली मति महाबेह को तुम सभी स्तंग पुरेस तुम्बुली दुगुपुर मंग अमर को फुबेर मना कुफा मति मस्कुर पुर मंग अमर को फमी हरिहा कमे मीके तेरे अबन्ना एमा मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी लदवति का कि ना गो ला अदि बुला गुलिफावा तंतर रकादर पर वल बतन वमा आवा अदि बंडा बंडो के वशाय बंडा बंडो के वशाय kan अदि वल यذकुरु अल मौत वल बला अदि मारो गिना गिना हादमा करो मारो हादमा करो एला दवति में तेरे में कम के वल बला वल बिला अदि मारो फना दान में का हादमा करो ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا آخر ندميها الدنيا كزينة تلك الدوب اللانة ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء مكان تتفونها مقفميها كوينا حق كتب الله لذوة الجيد لأن كليفان بيان قربا فامي حديث رسولك بيان قربا فامي أن تحفظ البطن وما هو بدا يا قلفا وكنا من تركا قرآن اكتري ونان حرام وتوغا هودا تكتي حلال وتوغا منوي تكتي هودو ادي ميغتري بنانه ايناගේ فرض ركعتري كرمس فرض ركعتري كرمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فني من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنه den kota fatu de meda de paage de meduga wa tan rakatari ko fe kam ge tan ge de ko yagin kan di fi miha katina kale fa sorge ge yagin kan de bana den kale fa timmane hadis korbi an tadhkur al mauta wal bila
maru hada kurma fana vedane kan hadana mi emme godan Allah subhanahu wa taala ala ladwet ko de kan tawatere mene kamen ena kiya kommes tuwa kum marwane mi kamayna ge jismu fanave meti dane kama ena Allah baddal qur'an kam mikam istihbar kam hadan kurum mike sababun ena Allah ladweti man eki begem esawaki ena hisab genena jismaki ei mana maruwe fanave dane chekkam adi kommes duha ko Allah subhanahu wa taala hadartan ena hukm jawabdari wajhi ne kam mihuriha kama kon harakai qur'an ena ge Allah ladweti uma ema mi hatar wana kono kon kayfan hadis qurba famani kayfan hadis qurba famani الرابع في الحياة هدرنا كمكي التذكرة الآخرة آخرا هدان كرمه آخرا هدان كرمه هذا فيه تنبيه ميجا باي برام بدو سمال كرم آخرا هدان كفي ميها كو آخرا هدما كريما ميس لد الله لدبت کو دیکھا مکے ایما اے هدان كفي ميها كو اے دوس अन्नाने के गबूल को फमीह को ए दो सदा को फमीह ए दो हट का मसे के तक कुरान हम बे अल्लाह ताला इकरा वमन अराद अल आखिरत व सआ लहा सआ आखिर यदि आखिर तक का मसे हमें कर बेनो में आखिर यदि में हमें आखिर तक का कदड़ा मसे के व सआ लहा सआ व हुवा मुमिन इना gadala masake ko mu'min kam gawanya fa ulaika kana sa'yuhum mashkura amiyong ikura masakkat ke shukuru libigen ma masakkat ke shukuru libigen ma masakkat ema Allah subhanahu wa ta'ala harman heddi akhirat taka akhirat ki ya harman ki hagi diriwla maitan mi duniya ki mi waguti tane मगहुरस को लाफदा दतुर गलिए को दतुर एक गमड़ को लाफदा ताने दुनिया की एम अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिदालनी इरतहलत الدنيا مدبرة दुनिया फहत बस वरतहलत الآخرة مقبلة آخرة كريمتي ولكل واحد منهما بنون منكم متنقبس دارين تكلف فكونوا من أبناء الآخرة فايتبان آخرة كدارين كترين ماشي ولا تكونوا من أبناء الدنيا دنيا قدرين ترينواشي فإن اليوم عمل ولا حساب ميدوتي عمل كرم ميدوتي حساب وغدا حساب ولا عمل أدي ما دماتي حساب ما دماتي عمل إما ميكم تم ميكم هدان كريما ميها إبا هدان أين الله سبحانه وتعالى لدرت كرم مباب قال الإمام البخاري فرتما جنا فما حديث وصلكي ابن مسعود أبو مسعود العقبة بداروني قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت हम कशवरन मी के खुरी के नबी बेकलों की भाई मसाइसवे इन नबी मादरा करना समिन कलाम इस्तकुम के भाई नबी बेकलों के बस्तकु के तेरे नाइसवे इदा लम तस्नही फस्ना मा शिता तिबा लदु नगन्या बेनु को में कमे कुराश एम मी हदीस का इंगे चकी मी हम मी के खुरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मागे फरम में खुरी में नबी बेकलों के बसफुरता मिस्तकुम के तेरे के दौरोगे दा नबी बेकन कुरीगे रसूल बेकन के वस्फुलता बस्तके के सिपागा मिस्तो के तेरे के दौरों दाका एबा इंगे मी नबी बेकन के वस्फुल कम असबे इज़ा रसूल हदीस करबा फमवनी कुरीगे मिस्तकुम के दू तमतिन ayasbe नबी बेकन के वस्फुल के हम मी वस्फुल की कुरीगे नबी बेकन गुणे वाला वस्फुल कम मीगे एबा इंगे हम नबी बेकन के वस्फुल कम विदाल वफावेर कुरीगे नबी बेकन की भाई मैं सवा करा मी होंगे तेरे वाग दे कमन नबी के मी इदा लम तस्तही फस्ना मा शिता लादन गन्नया बेन को में कम कुराश इन मेरे मी हदीस के तफसीर का दे बरबर और कौल के नवाफ एक तेरे का दे कौल मीगा एम वारो पे दे एक कौल की मिता मिगोता के हदीस करफा फमती एकम के मुबाकम
huturuka bayan kosh beenu kome kame kurash ki Quran Allah taala wahi kurwa fa fadagotaka i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna tiban beenu kame kurash Allah subhanahu wa taala ballawadi mane ki e huturu kuru mattaka e noni egota inkar kurne gota je mi gota ni bara matiyas beenu kome kame asu Quran huddavi ki noni ei man nuba kam ke bayan devana basfalaki ilmari vidalwani एक माने की परगिना इल्मेरे विदाल में बस बोलस एक माने की दा लम तस्तहि फस्ना माश तिबा लादे नोगन्ना एकम को शे माने की तिबा एकम कुरान बेनो फाइतिबा लादे गन्ना कम करना ए रंगल कम के कुराश इस बाइन इल्मेरे राव एनो सेम में बोडा रंगल कम बेलेवेने में फुरता में बोने वन बस ए कुतुर कुरे गतम बने फावा बस फड़ेक लादे नोगन्ना बेनो कम कुराश माने कुराश के नो den emiye ko den nukurane kamin onna ena de komme fada kame bes kofan aden e fa imam al bukhari me bab ga ituru hadis wasule gennawa fa wani abu hurairah radhiyallahu anhu gari hun kalefan bidalwani rasulullah hadis ko rabi al iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna shu'batan iman kam behegembe bid'un wa sab'un haydi hetabaka وبضع وستون ادي فاستوى ستبيك راوي الرباكري راوي شكو في الفوتي حيتهتو نوتا فاستوى استو هم بك مينني راوي بسولك الايمان بضع وستون او بضع وسبعون فاستوى ايمان كم فاستوى ستبيك نوتا حيتهتبيك بهجندي أفضلها لا قول لا إله إلا الله إيمان كم ماتي درجة جوايد شكي لا إله إلا الله بكلمة إما مي حديث فسفر رابي جنوا فبمني دل لفظ هايتي بيكا إيمان كم بيجن ده آدم أنا نواتا فاستور ستبيكا باي علم ورين راجي كرماني هايتيها باي أنا باي ورين فاستورس bayin merin mikam ga ara masake ko fay bahuri mi ima kama gulomori hadis ta jama ko fay sabur megotum bayin merin foitta me bahuri mi mawdu ga diwa salaka شعب الإيمان ذهبي diwa fay hadi ibn hibban al-busti ekale gifano ge sahih ge muqaddima ga bayan karwa wani Quran hadis ta iman kama gulum hori hadis ta imam na dirasa kori sunan ga horiha fattake kiyaman terima gule ko horiha hadis take ahare dirasa kori me haddiha pure binawe haddiha barabar evs gina den aneka devana faharat dimana dirasa kori me iman kama he kanta ga gulwa pa hori hadis ta iman kama eran haddiha pure made දෙන්තිවන්න බෙලි කුර්ආන ga sori iman kama kiyawantere kama gola muri ayat jama kori mite ba jama kori eba hamave ga eran eba hamave haiddiha evra made bes dina bes ilmu mahal sida adado hama kor matta kama saki ko hadis ta miko tasida hadis iswatima enam ismi guna mono बन हिब्बान के मीफतें अलमना हमें का वासिले फैने गई गेलिफा वा फैत्ता को तेरेगा मेरी बयान कोरबनी फै एमा रसूलुल्लाह हदीस कोरबनी मी ईमान कम के एम्मे माती दरजा का वाच की ला इलाहा इल्लल्लाह एमा ईमान कम की मी एक दरजे का वाच एक ही दरजा का वाच मती दरजा दरजे तक मी गतरे एक तेरे एम्मे माती दरजे की ला इलाहा इल्लल्लाह मी कलिमा ei kalima hitum adi dulum iqrar ma hal gunawantakun amal qur'an hal kiya kalima ema mige gechki mi la ilaha illallah mi kalima ki mi hita dula gunawantaka gunam horik kalima ekam mi hadisun ge bayge mi hibi basfo mi la ilaha illallah alayam manfa qur'ani ena ge hita dula gunawantakun era amal qur'an hal kima em amal qur'an hal kima
එම මේ ඊමාන් කමුගේ තෙරේ හිමනේ කමෙන් එයිම ෆුර්තම කල්මා කියාගෙන ඊමාන් මෙවෙනි එනා ඊමාන් මෙවෙනි ඒ කල්මාගේ අහුලවරියක මෙනුවි මුමිනකන් නොල්ප ඒ අදි මෙකිය මේ කල්මා කී ඒ ඊමාන් කම මෙමති දරජ එමෙ මති දරජ ඒ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මේ කල්මා කියා මේ කල්මා ලාසිම් කුරා කත්තකන් එනා කියමන් තෙරේ තෙන් ෆෝ හදීස් කරවන අදනාහා ඉමාතතුල් අදා අනිත් තරීක අදි මේ ඊමාන් කමගේ තෙරෙන් මේ දහුගමා කම කීමි එම්මෙ දහු අමතව තරේ බහිමනේ මගු ගහුන්න උඳගු කන්තත්ත එෆරයි කොල් එම ඊමාන් කම කී හැම එකන හිතුම් ගබුල කර මෙන්න නෝකම් මේකෙන් හරන්නේ ඊමාන් කම කී හිත හේතබ්බේ බේගතරේ එම්මෙ මති බහකි එම්මෙ මති බයකි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියු ඒ හිතාත ලබනවත වුණාත එම මේ ඊමාන් කමගේ තෙරය මේ හරමෙන් කුරා අමලත වන්නක මේකෙතේ ඒ සම කී රසූල් සදිස් කරබාවනි ඊමාන් කම් හදේ තබ්බක බේගන්දේ එම්මෙ මති ගෝනි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියුමේ আদি එම්මෙ දශක වණි කුණි මග්මති ගොන්න කුණි කොල ඉෆරායි කොල්ලිමේ වල් හයා මිනල් ඊමාන් අද දෙන් එෆෝ හදිස් කරබාවනි আদি ලදෝති කම්බනි ඊමාන් කම් ගත එහෙම මේ අමල එවා ඊමාන් කම් ගතේ බහිමේ අමල බහිමේ එමිම ඊමාන් කම් ඒක තරේක එබ වරක් ගින බාතන් බහිමනේ වරක් ගින බාතන් ඒක තරේ බහිමනේ ඊමාන් කම්ගේ තරේ බයි කන්තත්තක කී එන එකන්තත්ත කොම්මෙහි ගෙනස් ගන්න ජෙහ කන්තත්ත මුස්ලිම කප්පඤ්ඤා එකන් එන කුෆියා එකන් එන දූකොල්ලාෆියා එනගේ ඊමාන් එක්කොත් දාගන්න එනගේ ඊමාන් අස්ලුම් ෆොයලෙන් දාගන්න ඒ එන ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් එබස්වල් කියුන් දූකොල්ලුන් නොත එයා ඛිලාෆ කමෙක් කරන ශිරකු කරන එන ඊමාන් අස්ලුම් එන කිබෙන්තා අනපේකි ඒ එනා ඊමාමු වාජිබු මාවින්බර උනිමෙගෙන් බයිකාර කන්තත්ත කුරීම ඒ බයිකාර වාජිබු තන් එළමා බයිකාර පාන අනපේ කන්තත්තකකි ඒ ඊමාකම් එනාගේ කිබෙන් ෆුරිහම වෙගෙන්දා ඊමාකම් උනිමාකම් ෆුරිහම වෙගෙන්දා ඊමාකම් වාජිබු ඊමාකම් ෆුරිහම ඒකේ තරේ මෙහෙන්නේ මේ හදිස්කේ බයන් කොෆන් වාරත මග්ගොන්න උනිකොල ඉෆරායි නුකොල්ලු ෆදකන් කන් නුකුරුමකි එනාගේ ඊමාකම් ෆුරිහම කොද්දේ කන්තත්තන් උනිකොද්දේ කන්තත්තව තරේග ඉමෙනේක එම මේ හදිස් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆර්තස් බයන් කොෆමති එම්මෙ මති දරජාගා වා කමකි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මි කලිමා කියුමෙ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මි කලිමා කියුමෙ එම මිදීනුගම එම්මෙ මතිවරි කමකි මි කලිමා කියුමෙ එම බයි හදිස් දෝගේ සයිස් බොහරිය රසූලුල්ලාහ හදිස් අගාරේව සවාල් කරගනි මනිල් හසනාත් من الحسنات لا إله إلا الله كيف نقول سؤال كرمني لا إله إلا الله من هو كان تتوتره كيف حديث كرم أحسن الحسنات هو كان تتوتره من لا إله إلا الله كلمة هو كان تتمدينه هو كان تتم مي لا إله إلا الله كيا يرجع كم هم مستين كما كسمار كان تيج مكلمة كيان جهني دلهم إقرار واحد هيتون تذكرها ගුණවන්තකම් එකම ලාසිම් කුරා කන්තත්තම අමල කුරා දෙක කයිෆන් හදිස් කුරා බහමනි මාකුමති ගොන්න කුනිකෝ එල්ලාරු එවස් ඊමාන් කම්ග තෙරෙහි වෙන කම්ක මේක කුරීග බයෙන් හදිස් කාම ප්‍රමාණ කියාෆා මීහ කුනිකොලන් එල්ලාලි කම්ගාවස් මෙන්න දගවාතම කුනිකොලන් එෆරයි කොල්ලුම් වස් එලි උවානේ හෝ කම්ග තෙරෙ ඒ වරම් මායික මාකුමති ගොන්න කුනි පදතකති එෆරයි කො इमाम मुस्लिम के रिवायत गई सोनी अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु विदाल में قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث करबिए मर रजुल बिगुस्न शजरत على ظهر طريق मीहा पुरस्कुरियो मगमती गोई गोफी गाने मीहुना मदगवा فقال انا بني والله لا انحين هذا عن المسلمين الله غدي ومن عارم نيتي مسلمنا مدغوا غتم وتيما افرا قران لا يؤذيهم هنا مدغوا ومتك فادخل الجنه دين الله ايك سبب من اسور بيتبيه ان اسور بيت دين فارس حديث قرباني الحياء من الايمان اي اسم بابك الامام البخاري में حديث के नंबर में
लादुवती कम की ईमान कम के तेरेगा हिमने कम के दुनिया फोगा इमाम बुखारी इतरो बसवल मितागे नवाफा में बनी उस्मान के फाना बेहेगतो गाय सवा हदीस वसफुल तके लादुवती कमा बेहेगतो अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह मौला अनस के फान के मौला अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिदाल बे قال سمعت ابا سعيد بن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एम्मे लदुवतिवा मीहोंगे तेरे एकले गफान के लदुवतिका मुन्ननी अशद्दु हयाअन मिन अदरा फी खिदरिहा काविन्या हमें फोराला अंगिन कुदिन गेतरेगा तिबे तेरे तिबे वर्गे कुदिन लदुवतिवा एव्वरस लदुवतिबे एकले के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وكان إذا كره عرفناه في وجهه كليفان كما كان نورهنيات من منا كليفان بمولم يكم إنجيم دي إما إكليفان كي إم بقولنا هيو كم هيو صفة مين كجانا ورجيا إم ماتي ترجع كليفان جانا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول الله تعالى وحي كرمني كليفان جانا ريبتي كما نمونا එම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිතාග අරබි කුරි zamaana da sifa kurebe mihunge ladwetikam kaawenya ෆුනෆෝරාලා කුදින්ගේ ladwetikam ei hakikatu wes emihun naki ei wara ladwetiwa bayin ei ehembegen eeruge gota sifa kurebe kaku mihara mege mi zamaana banana fiya ihu zamaana banana fiyamo kaaweni kura umraki ei mihara banana fiya kaaweni kura umre mehunge bunani bihi kaawisa अंगी कुछ एवर अवाका कुछ हाथ अवाका रिकावा कुरी गवज्जिया मुवार लंगुरगा मीहुम कावन कुरे मीहुम के मफहूमात मीहुम के विस्कुन मोड़ी बदले फोने कुरी गवज्जिया वर कुडे तेरा हारो मीहुम कावन को सादा हारो कावन को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि बिदालवनी खलीफा बिदाल तिमन खलीफा बदल 21 हारो के मामयक बदल मगाय कणकते रा एक बरस लावर का कावेन को हेमा एक अरुगला कुदिन गे लदुवेतिकम सिबको मियादु कुदिन कावेन हमें मिफोरानी मिहुम मी कबूल कुरानी 21 दुनिया बरस मत नगरो दियामा एकम को एकल सिफा जे काले लदुवेतिकम बस न होरे और बस निवान को मग वचन को में बस लदु हयात नहुरे निहार कम ए जमाना बदा फियाम मिसाल वजह ए खुदिंगी लदुवेतिकम के मिसाल जहात एकम मिहार पर आफिया मिहार के मेतिबी मुडिंग मीहुगे मफहूम बदलवे मीहुगे उलमा कुलम एक्को बदलवे एम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले फान सिफा कोरवेनी ला अंगिन कुज्जको ए लदुवेतिवा वर बुरेमस लदुवेतिवा बे कलेगे गोतुगे ابن كلام مدلوني انس كفان مولى بدالوني كان اذا كره عرفناه من وجهه مي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن كلام كارفا ولا اكل يفان كما كان نورهجيا من كلفان مولونگه اها بڑن ابن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفا اكل يفان كما كان نورهجيا كما كان هتا وكرنيا كما كان نورهجيا اگيله تمن من اگيله هذا يفوق الإمام البخاري يتروى حديث بس ولا بتاعه النواف مبني كما دليل قلنا ما يقولون هم من رواية إهن سند ده يفوق مي جنواني أنس كفا مي عثمان كفان के حادثات के عائشة رضي الله سعيد بن العاص بدالوني أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه عثمان كفان عائشة رضي الله عنها دك عثمان قفان عائشة رضي الله عنها كياد بيه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا نبي صلى الله عليه وسلم के अरिहुगा अबू बकर गफान वदि बड़ा गतमा खुदे एदने एर एकले गफान नबी आयशा रदियल्लाहु अन्हा के थम्मति कोळको ओशुवेगेन्ने लाबिसम मिरता आयशा रदियल्लाहु अन्हा के हेदुम कोळे गागा अळुफा गागा अळुवांगे हा
boda wake ki getele ki den mihum amko mewle gotak aadaage gotaka lengegen nota oshwelagen Aisha radhiyallahu anha ge hedun kolege aga efaliga ge sebbaga alagen gena فأذن لأبي بكر مهم كريم فان مهالة كوبا أبو بكر كفان إذن يدني ما ودنا إذن يدني ما إذن دبي إذن وهو كذلك إبتنا كريم فان هنا فقضى إليه حاجته ثم انصرف دين كريم فان إذن حاجته فدوا دبي ما كريم فان تيه أبو بكر فان ثم استأذن عمر فأذن له دين عمر كفان سيدوه كايس نكتا إذن يدني den kalifan iduna debbe e usama kalifan hama egota oshbelagen Aisha radhiyallahu anha ge dun kolombayen alagen ote faqada den kalifan ge haje furi hama kod debbi thumma saraf den kalifan walagen qala Uthman den Uthman gifan bidal thumma ista'zantu alayhi den timan kalifan edwe ge kalifan gariya wadagat mattaka iduna geduni ekalifan uduna geduni ma fajalasa tedui den egota kana tedui وقال لعائشة دين عائشة دنبي اجمعي إليك ثيابك كمنا هدون جنة ريتكو غاغالا ريتي هيئتك إن متك قال فقضيت إلى حاجتي ثم انصرفت أنت من كلفان آيس إدونو كانت فرهم قد دبي ما تمن كلفان مكما جنديان عثمان قال فقالت عائشة دين كلفان دنبي عائشة كفان دنبي يا رسول الله يا رسول الله إن عثمان رجل عائشة كفان النبي يا رسول الله أي الله ورسوله لم أراك فزعت لأبي بكر أبو بكر كفان وكلفان كل يكتد نتدم ما تقدر وعمر رضي الله عنه مستقدر نتدم كما فزعت لي عثمان كفان وداعتي ما كل يكتد بهاي تنقل كل يقدر شيء ميد بيكال نادتنا بل نقرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول حديث قرب إن عثمان رجل حي عثمان كفان كور الله دوت بيكال مر الله دوت بيكالك وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال تمن كلفان بربتي تمن كلفان إهالتك هد ديف كم كوانا ألا يبلغ إلي في حاجتي كلفان حاجة فريها تمن كلفان بيان قد دبا فان كمان بربتي هنوني دكا ملواها كسرنا مدكا أبصرنا نكوبك إجادان لا دوت بيكالك එහෙන් බෙගන්නේ තිමන් කලේ ගෆාන ඒගොතක් අන්තක් කරබ්බි එකලේ ගෆාන එකලේ ගෆාන මේගොතක් ලදුවෙත් වාබේ කලේ වීම කොමෙක්ස් බයි රිවායත් වයිසා වේ උම්මතු ගෙම්ම ලදුවෙත් බේ කලේ උස්මාන් ගෆාන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අර්හම උම්මති බි උම්මති අබු බකර් උම්මතන් ඉම්මෙ රහම් කුරා ෆරාතකි උම්මතුන් අබු බකර් واشدهم في امر الله عمر ادي الله يكنتو ගෙම්මේ අරුකෂි إنه وارجد بيكلك عمر جفان وأصدقهم حياء عثمان أدي إم اللادوة من أمته إم اللادوة بيكلك عثمان رضي الله عنه أدين يفوق الإمام البخاري هما من باب قيتر حديث رسول الله وني هما أنس كفان جارهم إذا لمني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء إلا زان لادوة كمن بس كمن قوتيا كم الزينة تريوان එකම زينة تروانه ولا كان الفحش في شيء إلا شان أدي نباح هتر كم إيجا وجيام أي ورم هتر وانا فاحش كم أتجيام أي كم هتر وانا إما مي لدوتي كم كي مي كوريغاس بني وتان هوريها كم إيجا هيو كم إيجا جماعة بيجم با كم هوريها كم إيجا هيو كم إيجا جماعة بيجم با كم إيجا ميجن هارمنege kamaki ladweti kamaki ha horjiyamu ena Allah ladweti mihunna muamala kura ladweti kamwejji kamga wana me ena kantatta war riveti wegenda wara riveti wegen dan adin efa imam al-bukhari itru hadis baswale mitanga mibabuga gennama ibnu shihab gari bidalmani ibnu shihab bidalmani ibnu amar gari riwayat qurba kalifan bidalmani marra nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yu'atibu akhahu fil haya'i hatta ka'annahu yaqul mihaku huraskuriye rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam huraskuriye mihaku enage akhaya dimalam ecchi kiyaniko ladu ma bad ladu ganna
එකමාමෙද එච්චි කියනක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කාරිලා දෙවනේ එඳුක රසූල් හදිස් කරබේ දඅහු එනදු කොල්ලාෂ ෆයිනල් හයාඋ මිනල් ඊමාන් ලදුවති කමකි එයි ඊමාන් කමගේ තෙරේගා හිමිනේ කමකේ කුරිගා අරුණමානි බයන් කොෆල ලදුවති කමාන් නිකමති කම ඒ දෙබෑග හුරි තෆාත් මීගේ මේ ලදුවති කමකි මේ හුරිහා රිවති සිෆත කම මීහා ගෙන්දා කමකම් আদি මිකමකි මේ ලදුවති උමකි එනා ලදුවති උමගා ඒ මස්සලේ නූකම් බය මීහුන්ගේ දරින්ගේ මේ මා බඩ ලදු ගන්නාති මිකම මස්සලේ කුතුක බලාමි හොල බය මීහුන් බය ෆාරුගා බය කහල බය අංගි කුදින් මුන්නාන් සාල ආමුගත අංගි කුදින් කුඩ කුදින් මතේ බස්මති උමර ෆෝරා කුදින් බය කහල කන්කන් කුරුවා මීහුන්ගේ තෙරයන් ලොකුමේ misal kan angin kudi ala angin kudi mi honge alla iruga laduweti kan ibore dem baik kala by far school ge by program tawgas awna fennal mi misal kan mi hu kudi meccannere asu angin kudi nakki geterega tibe bay wana geterega emi hon tarbiyatu kan jenne mun geterega tibe laduweti wa bay ge gotuga ekam by far kudi ladum muni mi honge tere na kunna baro ladu kanduwal ema mi fada rasul hadis kuramani ena tuballash mitan ladu vetikam vejjiya e iman kam telewa ema mi hunna bayfar hiwani mi hunge terega ladu udayefa podak kankan koran kerem warakan e miha molovi nu ena gaga honne bara ruyati sipay nge ladu vetikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diskora bahmani ena ekam duqalla iman kamge tere himene ekam kebe aden efa imam al-bukhari mi babge fahu hadis wasfolo gennamani Uthman radhiyallahu anha behegatun aiswa hadis wasfole kuriga bibunawno riwayata warak eggoi abi salama ibn abdurrahman bidalwani anna aisha radhiyallahu anha qalat kana nabiy sallallahu alaihi wasallam mutajan fi bayti kashifan an fakhidihi aw saqihi nabiy sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha bidal nabiy sallallahu alaihi wasallam osuwe wadage mon nabiye kalege faanuge faafana masnalo kashfu kurabage nuata kashimati folo kashfu kurabage fasta'adana abu bakr en hadu abu bakr faanu iduna ngedune abu bakr faanu iduna ngedune fa'adina lahu nei kalege faanu wade wadage tuma iduna demune wa kadhalika fatahaddatha egotan kalifan onnawani kotten gas wahaka dakkawafa thumma wahaka dakkam fettebi thumma ista'adana umar dinhama umar gifanu sanika kalifan gare badi bada gutuma isana ngedune fa'adina lahu kadhalik hama ifaden kalifan onnawagi kalifan besudda debiya thumma tahaddatha dinga fa wahaka dakkabi thumma ista'adana uthman den uthman gifanu isana ngedi bada gate uthman gifanu isana fajara san nabi sallallahu alaihi wasallam wastawasiya النبي صلى الله عليه وسلم كل يكتب وداعين كليفان هيدم كل ريت كل قال محمد راوي بدان ولا أقول في يوم واحد ميقتن راوي بدان وني ميقتن كنتم بيجي مديفا فارق بيكر كليفان غاديان مدين هذي وداعتي كي أي مدوان من بيكا مكتي من كليفان ودان ما نكى كي دوستك متي بس ميادي سامي قتن كاف ودان فدخل فتحدث فلما خرج قلت يا رسول الله دين واحد دكما فنكم وداغتيما ميكم بيكدك نكم وداغتيما دين تمن كلي فان تمن كمنا عائشة رضي الله عنها بدال تمن كمنا دين النبي में يا رسول الله يا الله رسول دخل ابو بكر فلم تهشى ابو بكر فانو وداغتي كم كلي فانو كليه كم بتك مي هوري کوئی بدل نو کربا میں ولم تبالي بس على بس فروالي بس تبهتم ابو بكر فان ودي وداغت ثم دخل عمر فلم تهشى ولم تبالي دنيا فعمر فان ودي وداغت سمي بس كتك حيات بدل كون ادي بس على بس لبم يكما ثم دخل عثمان فجلس يوم عثمان فان ودي وداغت كليفان شد وداغت فسويت ثيابك ادي جيت اسكربي قال هند قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تستحي من رجل تستحي منه الملائكه كما لدوتي استحي لا الا استحي من كليك فان لدوتي نوابي ابيك لك من ملائكه بيك لدوتي
වඩා ගන්නවා මේක. එම මේ හදීස් වස්වලන් එගනි උස්මාන් ගෆානුගේ මායිකම එකලේ ගෆානුගේ මතිවරිකම් අදි මලායික බේකන්ගේ සිෆා තව තෙරේක සිෆුල් තව තෙරේක බහිමනේ බේකන් කිවස් ලදු වෙතිවා බයිකම්ගා අදින් යෆාල් ඉමාම් අල් බුඛාරි ඉතුරු බාබ මෙතන ගෙන්නවනි බාබු මා යකූලු ඉදා අස්බහ හිදුම් වෙච්චියාමෝ කීකේකම් කියානි නංගල් බා අමියර හේතුන කීමි දුආලුගේ කුරීකොල කීමි මේ උම්මතද වර මුහිම් වගුතේ බරකාය ලෙබිෆාවා වගුතේ එහෙම මිවකුතා බේගතු රසූල් හදිස් කරවා ෆානි බූරික ලි උම්මති ෆී බුහූරිහා මේ උම්මතුගේ කුරීග කොළක মানে কি හින්දුනුගේ කුරී කොළක බරකාය ලෙබිෆාවා එකයි ෆාන දුආ කරවා ෆානි මිගතු මීමතේ කුරී කොළක බරකාය ලෙබි එහෙම මේ වගුතකි මීහා එල්මර විදාලවනි හින්දුනුගේ කුරී කොළක මීහාගේ හුන්න නෂාත් මීහාගේ හුන්න ජෝෂ් එනාගේ හුන්න මුරානිකම් එනාගේ ගාගා කුරී කොළක ජේනේ හුන්න ඒලම් එනා උඹේ දුවහ මුරාලි බිහකම එකම එනා දුවස් ෆෙෂොමබ කන්නේ පිටියා මොයි දුවස් එක්ක කන්නේ පාන එමෙගෙන් සලෆුන්ගේ වේකලම් වර කොට බාරාලා හින්දුනු කොළුගේ මුරාලිකම් ගෙනව එසවකි හින්දුනුගේ මුරාලිකම් හොරෙච්චියා එනා මුලි දොස් මුරාලි මෙහිතුතුම එහෙම බයි සලෆුන්ගේ බස්වදික සැසරේ යමුක මිස්ලු ජමලු තිබාගේ දුවහුගේ මිසාලකි තිබාගේ ජමලුගේ මිසාල ඉන් අම්සක්ත අවවලහු තබිඅක ආඛර ඒ කුරී කොළක කතයන් හිෆාෆියා දැන් ඒගේ ෆාහිම සන්නානේ යාතබා ෆාහිම සන්නා තබා එබැයි ඉන්වර විදාලවේ අවවල නහාරි ශබාබ දුවානගේ ප්‍රථම කොළ කී zuwan දුවහුගේ zuwan කම වාඛිරුහු නහාරි ෂයිඛුහා ෆහ කොළ දාවරක මුස්කුලිමාන දුවස් එම කුරී කොළ කුරවණු කරක් කරේ එනා නිදා හේලාගෙන එනා ගාගන්න බාරකාචි උන්නදෙන් ෆහත් දාවරක මිහාර බඳුමා නිදියවමා මේකත් එම කුරී කොළ මේකමක්කි අමේ මේකමෙන් මේ කොල්ලෙවේ අද විදා වමන් ශබ්බ අලා ෂයින් ශාබ අලයි මිහකෝ කමෙක් ගන්න ගොතෙන්කේන හොරජින්යාම ඒ ගොතෙන්කේ වච්චේ නා හේනෙන් දාන්නේ মানে কি জুয়ান ইরোনা রাঙালো গতেকে ওলে ফিয়া জুয়ান মুস্কুলি বেসে রাঙালা মুন্না එවිම ඉල්මෙන් වරබඩ බාර අපි හේතුනුගේ මේ වගතුගේ මුරාලිකම කි මේ මුලි දුවහන් ඒගා අසල් කුරා කමෙන් මුලි දුවහන් බස් ඒගා අසල් කුරා කමෙන් මේ හේතුනුගේ මේ වගතුගේ බේන නංගලා ඉෆෝ එම ආස්සක ඒ හේතුනුගේ zikr හේතුනුගේ නමාද මානකි ෆතිස් නමාද එන ජමාතුන් ෆෂා zikr නංගලක්කෝ නිකොතන් එන kantak koffikamuga waanama ehisabum enayan eduwas para faseha wegen daane adi ege fahoge duwasta adi ena duhoge fahoge babes ena rangalo wegen daane den mi babuga al imam al bukhari hadis bas fole mita gennawa fami wani hendunuge zikraka behegutum rasulullah hadis koraba fami wani अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गारी रिवायत में वणी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे बिए अस्बहना इदा अस्बह कलेग फान हिंदुन वज्जा मिफदन किए अस्बहना व अस्बह अल मुल्क लिल्लाह आहार में हिंदुन कफी मुए आदि हुरिहा वेरिकमें अल्लाह शेवणी हिंदुन कफी वल हम्दु कुल्लुहु लिल्लाह आदि हुरिहा हमदे वणी अल्लाह शे ला शरीका लहु ला इलाहा इल्ला हु इलाहा इव शरीका कुनवे इलाहु मेन में हग्गो वेगन अलको इलाहा को नुए व इलैहि नुशूर आदि एब्री रुजुव वणी इलाहुगे हदरतशे हम इफदे कलेग फानो हावीर वज्जिया बिस्मि दुआ की उबे अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि वल हम्दु कुल्लुहु लिल्लाहि ला शरीका लहु ला इलाहा इल्लल्लाहु व इलैहिल मसीर अमी रिवायत की मी अल इमाम मुस्लिम के रिवायत लफ्ज़ को को बदल फैनमा एम सहाकम बॉडी मी लफ्ज़ वरे इमाम मुस्लिम के फतवा का बयान करे फावा लफ्ज़ एमी दुआ की
mi duaga mi himene kantattaki hasuka induna habirge duada himene bataka ki ilmuerin wara funkot tafsir kurawa sharh kurawa fawa batake ema mige sharh ituru tafsir tan inshallah agolmem kuriyan oy majli hoga kuriyan oy haftage mi darusuga ebata dikur qurani miyadu miha hisabo kurkollani miyadu ge mi majlis inshallah kuriyan oy haftaga mi hinduna habirge mi batakuge wahaka itura tafsir quran dua ki allah subhanahu wa ta'ala minnaki he wasaha he was qabul quraba ikam galibum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh